ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد إن يتي الله تبارك وتعالى يتورد هندي يتيدي إن جرني مجارورد أو فدي إجرنيدي de yettamo e dow nema o tawni en sabburdu suumaye hino arde de ñaago moƴƴere makko e nder sabburdu suumaye toroɗenmo yo tawnu en kadi suumaye on. Enen ka pular nduɗo lewru hindu wi'e sabbordu, mana sabborandu ma sapportendu suumaye. Ka arabu ka sharia hindu wi'e sha'ban. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makayno e ndu ɓe hebbinayno du'agol ɓe maka allah barkinan min, barkin fi amin, waɗa barki amin ka sabburdu suumaye tawna min suumaye. Kala wuruɗo ha sabburdu suumaye dari yo hebbintoragol allah yo allah tawnumo suumaye. Sabu hon ɗum moƴƴereji ɗi ɗen jangoya yeeso ɗo ko suumaye wondi kon. Moƴƴereji ɗi andanɗa hoore ma ɗi heɓota ko sina e suumaye. Baraji ko woni kon e suumaye, baraji e moƴƴere allah ko heɓoto kon e suumaye ɗum heɓotako e sa'i goo. Ɗum noon kala ka moƴƴere heɓoto yo julɗo toro allah allah tawnumo. En toriki allah allah tawnu en suumaye, eɗen jarnimo e dow cellal ɓalli ɗin e gurdan ɗan e nema on e islamu on e tummodirgol meɗen e ndu suudu e cuuɗi makko fi en ɓeydo e alluwal dina meɗen. En duwano annabi meɗen nuliraɓe yurmede muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, yo allah ɓeydu jam e kisiye e maɓɓe, kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe wondi maɓɓe ɓen o hisinaɓe. Mawɓe men jibinɓe en ɓen ni e ndiɗo nedi islam, yo allah yafanoɓe ko ɓe falji, o ƴettanaɓe o mawninanaɓe baraji ko ɓe hawre e muɗum, yo allah naduɓe aljanna. Ɓe jibini en koyen julɓe ɓe ni en nedi dina, yo allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi. Enen kadi yo allah okku en ɓiɓɓe ko hino lonto en ka dina, ɓuroɓe en kelɗude e moƴƴude, amin. Haray en desidi e nder ɗi ñalɗi heddiɗi ɗo sabbordu ndun hande ko ndu tati. Joni noon ɗo e wiyede suumaye haray darsuji men ɗin en ala wadde no wowirnoɗen non darnugol darsu qur'ana on. En continue kono raɓɓinɗinen finande nden wano warruɗen ɗo nin, haray jangen ko humodiri e fii ka korka e ndu lewru suumaye wondu arde. En suutay se wiyen ƴettuɗo deftere yelen tawata ko kitabu ramadan e to allah bi ramadan no gasa sabburdu suumaye ndun lannoyey hara en heɓari hayɗiri seeɗa finaɗi. Kono en daaray muhimma ton awlawiya ton ko ɓuri himmude kon e deftere wotere jannayde fi suumaye e fi korka e ñawoje mum, tentini ñawoje ɓurɗe himmude ɗen jangen ɗen ɗon. Naftoren ɗum fewndo ɗo adnallan fuu ka yarɗa o darsuji ɗin eto allah bisiyam bi sawmi aw bi ramadan. Tay durusi ɗin fof tota allah ko bi ramadan wa sawm ko fi suumaye e korka. Sabu haqqilkinno wi'i li kulli zamanin maqal, kala sa'i no mari yewtere mum ka. Idan si ɗen heɓude koɗowa suumaye ɗen hani anditude, eɗen andigoy ko en anditu, sabu hitande ɓe fi mayru yewtete lebbi tati aɗo mayru, e nder mayru fof kadi fayda ko fi mayru. Ndu maya kadi andintine ɗen kadi ko feƴƴi e mayru ka, hutubaji wo, darsuji wo, bayanaji wo. Ko ɗum holli wonde eɗen jogi gandal fi ɓure e moƴƴereji suumaye ko en andintine. Hada min babi tazkir la min babi ta'lim. Yo allahu yoɓu en ko ɓuri moƴƴude en joddi. E ɗo so ndaari ka deftere ɗon albabul awwalu, dambugal aranal ngal, no windi ɗon to arifu sawmi wa aksamuhu wa fada'iluhu wa hikamuhu wa arkanuhu wa shurutuhu wa sunanuhu wa adabuhu. E nder ngal ɗo damal aranal albabul awwalu, dambugal aranal ngal ko ɗeɗo toɓɓe jangeten. Eɗen jangude ɗeɗo toɓɓe jeɗɗi ka damal aranal. Ta'arifu sawm, définition korka. As-sawmu ko korka kan, as-siyamu ko horugol ngol. Eɗon gelade as-sawmu ko korka kan, as-siyamu ko horugol ngol. Ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wiyari farlama e moɗon korka. Ko ɗum o wi farlama e moɗon horugol ngol. Kutiba alaykum siyamu ka ko kutiba alaykum sawmu
ko siyamu tawde as-sawmu ko korka kan as-siyamu ko gollal ngal wiyetengal ngal horugol ngol si tawino ko korka kan farlano ɗen haala kan ɗuuɗayno haala kan juutayno e bange muɗum ayeje ɗen be jokkodira ɗum e chartiji mum e ñawoje mum kono ɓay ko horugol ngol hande kadi ayeje ɗen natti en honɗum e heɗitagol sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam jangen e nelaɗo ko honno horitte ko honɗum bonnata korka ko honno korka dankorte ko honɗum ɓuura yiɗanede neɗɗo horuɗo ko honɗum o añana e moƴƴereji ko korka jogani julɗo lewru suumaye ko ardanta mofte ɗen kon awalan albabul awwal ɓe maki tarifu sawmi andingol taw ko wiyete korka kan wa aqsamuhu e geɓe korka kan wa fadailuhu e ɓure korka kan wa hikamuhu e ñeñƴe e ñaawoje ko ari kon e bange korka kan la alla hikam on ɗo ko ɓe faandi ko jamɓu hikma ñeñƴe joni noon ma hara ko ɓe faandino ɗo ko hikmatuhu ko ñeñƴal e muɗum walla iɓe faandi ɗo wa ahkamuhu ñaawoje ko humodiri kon e korka kan kono ko hatta wiyen ɗo ñaawoje ko tawde yeeso gano toon shurutuhu fa shurutu min ahkamihi shartiji ɗin koye ñaawoje mum ɗe jeeya ɓe maki wa arkanuhu e tugale korka kan tugale ɗen ɓe mana ko korka kan mahete kon e dow muɗum konko tawata si alana horuɗo haray korka alanamo ko korka sellirta kon wa shurutuhu e shartiji ɗin no gasa ka shartiji ɗo ɓe jannoye en shartiji waɗɗagol korka e shartiji no korka sellirta shurutul wujub wa shurutu sihha en jangga e shartiji waɗɗagol ngol jangen kadi shartiji sellugol ngol ɗo gandi ka julde ko non ka julde nden no jogui shurutul wujub shartiji waɗɗagol eno jogui kadi shurut as-sihha shartiji sellugol wano masala ino andi no jeeya shartiji waɗɗagol julde kelle fuye wongol julɗo ka julde waɗɗaki sina julɗo mo wona julɗo julde waɗɗaki mo ka shartiji sellugol ɓe wiya ko laaɓal ngal anniye e laaɓal ka mana korka waɗɗaki sina julɗo on julɗo kadi korka mum sellata si o anniyaki horugol o andi ɗon woni shartun lil wujub e shartun lil sihha haray ka shurutu ɗo ɓe janna en shartiji waɗɗagol korka ɓe janna en kadi shartiji sellugol korka wa sunanuhu e sunnaji korka ɗin wa adabuhu e neediji korka kan no mari neediji ko korka kan netiniri neɗɗo julɗo horuɗo ɗiɗo fof no duwa andede aranu ɗum ko korka kan ko honɗum ɗimmum ɗum geɓe korka kan noneji mum tammum ɗum ko ɓure korka kan nayaɓum ɗum ko ñeñƴe korka kan jowaɓum ɗum ko tugale korka kan jeegaɓum ɗum ko shartiji korka kan jeeɗɗaɓum ɗum ko sunnaji korka kan jeetataɓum ɗum ko neediji korka kan ɗum woni toɓɓe jeetati inchallahu yo Allah tawno en ha janggen ɗe Allah sellim ɓalle meɗen e o accitata ɓande men ɗen wawen janngugol ɗum al mabhasul awwalu wiƴƴitande aranere nden bi mana ko wiyete recherche al bahas mabhas min al bahs bahasa yabhasu bahsan wa mabhasan joni o ɗaɓɓiti himo ɗaɓɓitude ɗaɓɓitande eno wirte noon ko heeɓi e ɗaɓɓitande nden kon joni noon ɓe maki ka mabhas kamɓe waɗanɓe ɗiɓen ɗin ɓe addani en wiƴƴitande aranere nden ta'arifu siyami andingol ɗen ko woni horugol ngol o wi to ɓe maki sawmu ɗo ɓe maki siyam ko ɗum waɗi mi firtani en kumbe ka pular ko honɗum woni korka ɓe maki ɗo ko honɗum woni horugol ngol sabu si neɗɗo hoori o andari no horirte korka makko wonata korka selluka ka si korka makko sellari wona korka islamu idan ko ɗum waɗi ɓe maki taw ta'arifu siyami andingol ɗen ko woni horugol ngol kon ɓe maki aslu siyami fi lugati lasli horugol ka haala arabu al imsaku ko jogitagol selli ka pular meɗen muynuɗen tawɗen neɗɗo horuɗo no wiya yaafe miɗo jogiti ka sa noddi horuɗo e ñamugol hemo huli yinagol o wiyata miɗo hoori ko wiyama yaafe miɗo jogiti
khawfan min arriya ka hulugol makko ko yingo ma ɗum honɗum ka addugol ma ka firo korka tigi ka haala awa miɗo jogiti ko honɗum o jogiti himo jogiti hoore makko ga e piijino ara yeeso ɗo e yeyɗi joni dalil wonde korka ko wiyete korka ko imsak nene maryam alayhi salam ɓawo jibini isa o ardi e makko jérusalem ardu salim ardul muqaddasa o tawno alyahuda ɓen no mooɓi baytul maqdis o gandi ɓe hoynunomo ka ɓe wi honto ittuɗa o bobo ma kana abuki imra'a saw'in ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya ben ma hari na bonɗo nene ma hari na debbo yeyitotoɗo ko honto ittuɗa ɓiɗɗa jomba ka fa asharat ilayhi ka o sappi bobo o sappori on ɗum inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan mi takkani allah hande korka mana mi jogitike hoore hanga e haala e yewtudugol e moɗon ɗum miɗo takkani ɗum allah hande falan ukallima alyawma insiyan mi yewtidata e neɗɗo wonɗo wo wonɗo hande lande bobo fa asharat ilayhi ɗum ɗo wiyete al imsak wa amma siyamu istilahan amma ko wiyete horugol ka sharia ka définition théologique ɗa ko définition grammatique ma orthographique ka haala ko wiyete korka ko jogitagol ka sharia ko wiyete kor horugol ngol fa huwa ɗum atta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala ko makkinɗinorangol allah towuɗo o bil imsaki makkinɗinora jogitagol hoore mum anil akli e ñamugol wa shurbi e yarugol wa sa'iril muftirati e jogitagol hoore mum e dendangal firtayɗi ma taƴayɗi ma bonnayɗi korka ɗin min tulu'il fajri gila ka fajiri on ƴelliti ɗon ila gurubi shamsi ha hewta ka mutal nange en famoniri ko ɗum ɗo wiyete korka ko makkinɗinorangol allah towuɗo o jogitagol hoore mum ga e ñamugol e yarugol woɗɗito ɗiya kadi no woodi ko wona ñamugol e yarugol ko bonnata korka wano rendigu e ñallirgol fena fenta ɗiɗo fof bonnay korka e ñallirgol darugol ko harmi wano joɗagol no hoori no dara film pornographique ma no dara puyɓe comédie en ko yewtata ha futuro heewa ɗum ara yon tigui luttira korka saabu o puyɗi dewal ngal ko sérié wona puyɗan on tigui jogito hoore mum kadi e dendalngal firtayɗi ɗin min tulu'il fajri gila ka fajiri on ƴelliti ɗon ɗum woni alfajru sadiq fajiriji ɗin ko ɗi ɗiɗi ko fajiri ɗaynowo e fajiri gonguɗo ɗaynowo on ko ndeya nguya ndaygu attotongu niwre fajiri nden yaasi on jalbay sikka weeti niwre noon artoya ɗon nden niwre noon nde waɗa wonde 5 à 6 minutes ha 7 minutes si nden ɗon iwi tun hara yaasi on hentiniki hara weeti joni ko fewdo ɗon on tigi accitata ñamugol saabu ara fajiri on ƴellitike wona de ƴellitagol nangue ƴellitagol nangue ara yaasi on weeti mo ñaami fewdo ɗon ara o yettama jallo kaka ƴellitagol fajiri ila gurubi shams han ka mutal nangue horoɓen ha koode yalta lewru ƴawa ɓen korka maɓɓe kan kamɓe andi ka tippi alqurana korka mum kan ko ha nangue muta dalil gila ka ƴellitagol fajiri allah wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri ñaame yaron ha garangol danewol ngol sendodira on e ɓalewol ngol ɗum woni jalbugol ngol weetugol ngol e niwre nden hara joni o sendidiri niwre nden no goya sengo ndaygu ngun no goya sengo summa atimmu siyama ila llayl timminoyon korka mon kan e nder jemma on mata yabda'u llayl fi sharia ko honde tuma jemma fuɗɗoto ka sharia islam bada gurubi shams ka nangue nge muti miili molo on yaltiti wo haray jemma naati ka sharia islam hande kadi wona ñallal ngal ɗo fuɗɗoro ka sharia bi tulu'il fajri wa yantahi bi maza bi gurubi shamsi mutal nangue ngan ɓay en ɓuura nelaɗo allah on nande arabu e andugol alqur'ana ko ɗo nelaɗo firi aya on ɓe firirimo honɗum si nangue muti ɓe maki aftiru takabbal llahu minkum haray taƴe korka mon kay yo allah jaɓan
idan ko ɗum ɗo wiyete korka. Almabasu sani wijjitande ɗimmere nden recherche ɗimmo on mo waɗɗen on yanqasimu sawm korka kan hino fecci bi itibari kawnihi ma'muran bihi ka taskande ɗen tawnani en ɗon wonde kaɗo korka ko yamiraka. yanqasimu sawm korka kan no fecci bi itibari kawnihi e tawande taskande taskora gandal ha tawa wonde ngal ɗon kan korka wona ka wiyede ɗon ko yamiraka, bimana kan darugol korka yamiraka kanka islam korka ko pecce ɗiɗi ko ɗum ko raɓɓiɗi ko mi falanno en tumfirande konngol kono faamu yike wo ko wona wiyede kon si a ñoggi. Korka si tawi bi itibari kawnihi ma'muran bihi, si tawi tun korka kanko yamiraka haray hika fecci e pecce, aw manhiyan anhu shar'an, ma si tawi korka kanko haɗaka ka sharia haray hika fecci ila qismayni pecce ɗiɗi. Al awwalu geɓal aranangal as-sawmu al-ma'muru bihi shar'an ko korka yamiraka kanka sharia, wa huwa qismani kan ɗon korka hika fecci pecce ɗiɗi. Korka arana kan as-sawmul wajibu korka waɗɗika kan, wa huwa ala naw'aini kan ɗon korka kadi ikay dow noneji ɗiɗi. Wajibun bi asli shar'i waɗɗorka lasli sharia ay bi gayri sababin min almukallafi, harana goɗɗum waɗi immorde e ko wiyete kon hellifande, ma immorde e ko ɗaɓɓira neɗɗo hellifaɗon kon, harana goɗɗum waɗi fiyo neɗɗon hooru. Joni misal mo yani e ɓengu mu ñalon suumaye haray o memi sabu ko waɗɗinimo korka ka e ka waɗɗimo hooregol kaffara on. Mo ñawlike suumaye haray o waɗɗini e dande makko yoɓoygol, ɗum ɗon sabu on ko honɗum ko ñamande nden. ɓe wi noon korka tawayka kan wona sababu wona goɗɗum waɗi ha farla ɗen ka, wa huwa sawmu shahri ramadan, ɗum ko horugol lewru suumaye ni. est ce que ɗe yeeta ko goɗɗum waɗɗen ha wiya ɗen en horu suumaye? en yeetaka ɗum. ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala yiɗan en horugol lewru ndun o waɗɗini ndu e hoore meɗen, o yeeti e moƴƴere ko marɗe nder ton si en hoori. kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. Saniyan none ɗimmo on ɓe wi wajibun ko korka waɗɗoray ka bi sababin min almukallaf, hara ko sabu jeeyaɗo e sababuji fawayɗi on tigi horugol ngol. wa huwa ɗum sawmu nazari ko wano korka gatte, ko ɗum wiyete gatte wiya allah si waɗanila hunde kaari mi horanaymo bimbine ñande. E misal joni wiya ñande ɓiɗɗo an on naati université wo mi hooray, ñande visa an on yalti wo mi hooray, ñande mi heɓi hasaba nangal wo mi darnay juulirde. si tawi ɗum takkodiri e korka, si mi heɓi hunde kaari mi hooray, kan korka ɗon ka woni waɗɗi ka e hoore maɗa, ka woni fawa ka e maɗa min al mukallaf. Wal kaffarat e korkaji kaffara ɗin, korkaji kaffara ɗin a jeejaka a fawama ɗi. si neɗɗo yani tun e kaffara horanteɗo haray korka kan no waɗɗimo. masalan mo wi billahi fenande, ara ko fenande joni mo wi billahi fenande ko ɗum allah wi. oɗo wiɗo billahi fenande o hooray ka ma o ñammina ma o rinɗina dande. mo wi ɓengu mum mi wattima nene am, hara o wi ɓengu mum gila hande a woni yumma am. karama koɓe go wi ka o wi ɗon yumma an hay bandiraɓe makko ɓe naatay ɗon, ma o wi ɓengu makko mi waɗima bandirawo an on, ma mi wattima yaaye. sifano ɗin ɗon si on tigi hetta e ɓengu mum, allah tabaraka wa taala wi o hoora e lebbi ɗiɗi min qabli an yatamassa. ka korka ɗo ko kaffara ika waɗɗi. wal qada e ko wiyete kon qada, korkaji ɗi anndanɗa hoore ma ɗin on tikko yo yoɓitu. wano ñawliɗo suumaye, ñawluɗi ganto, fewdo heɓi ganto on suumaye waɗɗaki mo, wano nawnare ma wano sonnajo wonɗo muyninde, ma reedujo mo korka heƴata e mum, ma nawnuɗo waali nawnare dikkayde. oɗo si suumaye maayi yoɓitugol suumaye on no waɗɗimo. ɓe maki ba on toɓɓere ba nden ka asawmul wajib ɗa
ɓe maki assawmul mustahabbu e korka yiɗaka kan kaɗo wona ka waɗɗi ka kono ka yiɗa si a hoori ka windante baraji sindo a horari ka ala bakkatu ɓe maki ko kan ɗo wiyete sawmu tatawwu'i korka ɓeydari man tatawwa'a hayran fawa hayrun lahu mo ɓeydi moƴƴere mo mari moƴƴere ɗum ko korkaji sunna ɗin korkaji sunninaɗi ɗin wa huwa qismani kan ɗon korka kadi koka geɓe ɗiɗi ɓe jantiɗe ɗo jantoɗen ɗen ɗon daro ɗen sawmu tatawwu'il mutlaq wa huwa ma jaa fi nususi gayra muqayyad bi zamanin muayyanin ko korka naafe ka andanɗa hoore ma hika ardi e ƴi'e qur'ana ma sunna no addi korka kan kono na toɗɗaka e hoore maɗa horugol wano jeego juldande misal horugol jeego e nder juldandu ƴi'e no addi ɗum ka horugol tening e alkamsa ƴi'e no addi ɗum e weltagol jarnira allah korka ƴi'e no addi ɗum ɗum ɗo fo fa yustahabbu ada'uhu ino yiɗa tottugol kaɗo korka fi kulli waqtin e kala saayi e nder gurdam maɗan illa al awqat al manhiya anha sina e ɗin saayiji ka korka haɗa wano weddingol jumare nden ma asewere nden e korka ɗon korka no haɗa weddingol korka sunna horaka e juma ma e asewe amma noon suumayi kan ɗum feere wala on tigi hoora e jumare ma aseweje a heɓay jumaje ɗiɗi ma a heɓay tati ma nayyi ma aseweje tati ma nayyi horade ɗum ɗon ko forcé amma ka korkaji naafe sinara hawrunide ko dosta sinara hawruni wano arafa on ñande arafa dara ñande jeenayi o ñande arafa dara haray ko ya eggin korka kan e ñalande haɗande nden ko ɗum ɗo ɓe wi sawmu tatawwi al muqayyad on korka taway ka kan hino lisma hino siñidira e neɗɗo on hino dosta e hoore on tigi on wa huma jaa fi nususi muqayyadan hara no ari ka ƴiye hino haɓɓida e neɗɗo hino kolmbida e neɗɗo on bi zamanin e sa'i muayyan toɗɗaɗo ka sawmi sitti mina shawwali wano horugol jeego on e nder juldandu ɗum ɗo no toɗɗa hooretake sina e nder juldandu jeego juldandu hooretake sina e nder juldandu wa yawmi l isnaini wal khamis e horugol tenen e alkamsa ɗum ɗo no toɗɗa wa yawmi arafa yawmu arafa e horugol ñande arafa dara nden ɗo ñalande hooretake sina ñande arafa dara wa yawmay e ɗe ñalɗi ɗiɗi tasu'a wa ashura jeenayi e sappo ɗeɗo ɗum ko jombente on jeenayi e sappo jombente on ko ñalɗi toɗɗaɗi ɗi humida ɗi waɗa qayid ma zaman ɗi waɗida e sa'i fewdo ɗi hoorete ɗiɗo a eggintaɗi ko heddi kon e korka naafe a eggine kala nde faalaɗa ma korka yoɓiteteka hada billahi tawfiq on yafoto sa yo yawti on tuman en continueyay seeɗa seeɗa nde suumayno ara haray buy en humpitike e piiji buy ma tafasil wallitoren charhuji ɗin fi yen hettu détail ji ko humodiri kon e korka kan hada billahi tawfiq ɓolɗinta noon darsu qur'an on en finotomo no waruɗen nin 10 minutes 12 minutes aranen deftere korka kan saabu fewndo ɗo ko ɗum jaali aduna on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salam